ambulans rapten sarga ni ba ile ni ba da yo gnuksa hei por ha konstituensi yang ukong sniaw yang ngai tai ha wan nartiang ole hei por wo job mun chwa bon ligi ambulans e wi chnong tangman hadin won te saku de bon bathan pendong gi ki pun cho ni ba ile ye de gi upelai gi ni ba ye de gi su tulop driver dem ni te mandat si kita yar tang the te yar myo de mandat si ke kari myo de gi pun chna kam te ter tani ti daw yang ngale pen man rap artin nga tengah le tu por civil le perkat ong ga ya long pun jan civil pen edam gawe le hoi ne kete to gua bo ong che ki ma dam chwa le de pun itu ke civil le chutom gi ka pun itu le me jan ge ki ne te hadin man lai por teman wan ge ni ke knyang covid te use khiat wa nto di wa ong dukat haite ne ba da em kami ke ambulans ne ba am to de ka ong urang ba chnong tu em di por pathan ini vedep halor em keri hayung le mo di lai de keri yong i dem kami di ambulans le ne hab em kam di keri we chnong ne ba da cha khang ma i to hoi sia chi chnong ki bru le ne kam ter le ne lai cha chlong wan ne chlong chai ni terman sket ko wa em kam ha ten ni sket ke jing khu blai im to lai ga changao khanai phi to lai ga changa to lai ga chini gu he to lai ga chini gu he gi ong i ne po ya long ne ba ki ba ki wa tro ki ba ki ong ta dang ini wedep ta pakmu biang ginga tong gi he gapsar tu ban bulan de gapsar me dem ga i ne te he te da dem ne te da ngala pen mos khera ga ta ga smat dem te bo i gor da dem te ka man ne ga smi te yo pen poi ga ni ambulan sa phi o pen tu ne ga dor bar chnong lem hon ki la chim kabun gi to nu chim pi kam lai gi tai gi kari gi wa bun Henry to uman go gorap uduna dor ko yarab ha ya ikon yang gachnong bat kam ju le to uman ni go ga jing ye pher le wat wi kon yang gachnong wo gi vi to wan le to chimen le ye gani mod ye bi ga chim le man go ga jing kar khu le ne wo yarab den ye gachnong le hei dur yang go fon snya ko men khanai pi dang ni gi sngi ur dep de em le li gi ambulance yu de e ch gi vi gi dor bar chnong snya ko men o phone gi nga khana gi nga ki de ma we khu ble ye pi chi bon hadin wad API tu ambulans tadep nei te pelai ga mana pelai ga tadi yo nong ikat ni kama so pau san pau jar si benai hado gatte yo nong kita gi bru wastat kika upelai tani te daw em kam gejing ka terkom ke manajemen terkom pelai le yo pi do driver u biang yo pi gi nong pelai u biang ngau kanai pi man go gejing mentoy pi te hamulang ko wa duna hawa hanen so pau lak tengka ko da dep khut tendar ko mestep man gawi ko da dep alot sustang ukre don hi te joi porle rang nembenta yong gi khnro da dep bo i ya kamadan bol ko da dep khut tendar ko da dep alot ko da sukre don hi mestep man gawi he dor uch phaulak tengka ni bentau pen met pen phai kamadan bol go yong pi le ka tele ko da dep i ubo te he joi porle rangkat ki individual scheme ne gi scheme chimet le perchang ba ya kat we wala naga adan culture udah bo ge proposal tango kat man ge perthai gam ni dang sa pending go te katte le dang bodin ba i te yuluti boy hagini gi ski ko da wai ge perthai mestep man gawi kham tam bathan kam ada snya komen gat ni wat ka tourism department le ko da poi go chokong snya wat ni te yuluti de jing em yong o ge tourism le chibon gi scheme le ne gi jing yarap he jing to ge tourism le chibonu yoi hejing to wani ke chnong yelong heni MP te wani won nga pdiang snya bhai baro perchamo kat wi wala hi bor yong nga tengah de ni kenten gu khajak sachi sen e ku ble ye phi wa e gani ga ambulance man go ka jingker khu ya ka chnong yelong ho piduba kham tam ye gitu gu em ha ka chutong chipa yo ye gi man go ga jingrap ku khru hei wo ba piduba ye jing em kam yong chnong hi bro bumi kam gada ko inaugurate dari wide emburom ya kenika ambulans ko de e naka SRWP scheme de yong na yong snem arjar arpawi ya kador bar chong yelong yo luti yo umango yo de kertu kedo lai bai dar ti gong ho em gong gong ge jing penthut yo yi go kiluba kham tam ya ki wo pjut ki chutong heu pon poi chaki thau sumar wo yarap ya ka chnong ka thau ro ni tengah ni por o declare bora why the hope nem kam ni ga ambulance de wa a ye ni pon ni gesni